Hello, tuni KUKI channel với JOUSE Nabol chawin lim nei vin tuni a hi government in Chrome browser mang hodinga warning a hin pi na chungchang ho anop sei hitin hichi Chrome browser hi Google Chrome hi vanoi li se na chong aki ha za pen a in tulai internet mang hon jong head de hi in mobile hian lang laptop hian lang tablet hian lang desktop hi jong le ta chu browser internet a akilut ding ting le hi chi Chrome browser hi aki ha za pen loi a hi in mi khen khat chun Apple mang ho chun ta chu Safari ho aza mai the a hi lo le Windows mang ho chun internet Explorer ti ho aman mai the wa hin a hin la atam pe na akijang chu a hi le hoi lai hi hen lang hi jong le Google Chrome hi aki ha za pen a hi in ahin la tu a hi Google Chrome hon advice ahin bol dan dung chui wa chu a hi le cyber attack om thein hi je a chu agang theilam penin Google Chrome chu update bolin update na bol lai le chun hi chi cyber attack ho a ko na chu na ki ven do thei ding a hi in ahin la hi chi update na bol lova all version pa chu na za jingai le chun cyber attack ho na tu thei hi ti a chu government in zong hi ta chu nasata in monchom choma website ho a zong hi warning ahin boliti chu mu a hi ni chi ho dinga zong thil phachom ta a hin chlaya zong hi ga vekil lew hen Google Chrome users ti a hin Google Chrome mang ho ti na hin government has a warning for you ti a saying government in nang dinga warning ahin bole hi je achu hi chi thupi hi nin ti achu mu ahin a hi le India a dinga ni chi to bang warning api hi gamdanga ki pelo ham te ai le gamdanga jong ki pe tho a hi in adi sena India gam sunga chu hi chi CERT.in ti dam /in ti dam ni chi pen na ko na hi thil iza kai hi chi internet lang ho hi ke ji a hin nang hon jong ATM khana hi chi to bang hin he no wa online langa ko na security thil ho thil tha ho update ahong teng le hi chi website na na cha na vet kit thei a hi chlaya jong he ka velo chun update your Google Chrome browser as soon as possible to avoid cyber attack ti a jong chu hi chi ne usa jong hi mo a hi kinin hi je a chu agang thei lam pe na hi government in India gam sunga Chrome browser a hi lo le nge chi mang ho mobile hen lang laptop hen lang iPad ip tablet hi jong le ta chu amang ho ding JOUSE a hi warning a hin bol a hi in hi je a chu e hon jong hi chi thupi hi ni theina deule hi chi cyber attack a ko na ki ven do theina dinga chu tu ni hi chi KUKI channel mang cha in se wa hi in detail de win neu khat ga ve kit lew hen hi chalaya ga ve lew chun CERT kiti hi chi website chu hin ama hon jong hi chawa hi update a hin bol win ga ve lew chun hi chawa hi ama hon a sei na wa chu hi chi all version ho chu na za kha a hi le chun homeboy ding a hi in hi ja chu agang theilam penin hi chawa hi update bolin ti a jong chu hi chi February 8 chu a hi le tu ni a hi in hi ja chu hi chawa hi gang theilam penin update bolin ti a chu a in save in a hi le mi khen khat chun update bolding dan chu et bolding ham ti hi het kit lo mai theu a hi in hi cho chu mobile choi hodinga ama sapenin ga sei le hen na mobile a chu app so na hon ting le chi to banga hi hung ding a hi in ta hi alim na mu ting le chun nang na mobile a Play Store kiti pe na chu ATM hana nang Android na za ai le chun Play Store hi ding a hi in a hi lova Apple product ho na za ai le chun App Store kiti ding a hi ne chiwa ko na chu nang hon update na ki bol the wa hin Android ho ding a chu Play Store a hi chi ding Play Store a ichi zo ting le chun ta chu Google Chrome na type ding a hi in Google Chrome na type ting le hi to banga hi Google Chrome hong kinen tin
nanga chu itiam hana update Nabol sa hi le chun hita hi uninstall open ti ba hui ki ji ding a hi in a hin la itiam khana nangin hi chiwa chu update na ki bol lo vai le chun hi chi to banga hi assign hung ki ding a hi in update a hi lo la uninstall ti hi hung ding a hi ni chi ting chu le hi chi update hi nami zo ting la khat vai apps chu close ballin lang close na ball zo ting le khat ve hita cho tha a na hon kit ding a hi ti chu he thei ne dewa in se wa hi in aban kit ting le desktop mang ho chun et ball ding ham eti ai le nangma desktop ma chu aning langai chawai dot thum au men he chelangai chi le chun chelangai chin lang khat ve left click chu ga me le chon anoi langai help ding a hin it's a help a he chin lang about Google Chrome a na chi ding about Google Chrome a na chi zo ting le hita hi ke a hi update sa hita in itiam khana nanga chu update lawai le chun update hong ki ji ding a hin chi chu update na bol ding a hi ban le hi chwai iga he thei di wa chu a version number a ki ji in hi chwai 98 chunglang a hi ai le chun 98 a hi ta ai le chun a safe na hi tai ti a chu news a jong chu mu a hi in aban le 98.0.4758.82 kya hai 82 a hin a khen khat a chu 81 jong mai the 80 jong mai the a hin 80 chan a hi ai le chun safe a a hin la 80 noi lang a hi le chun hong boy ding a hin ni ja chu 98 point something a hi ai le chun ni chiwa ko na chu nang chu na safe i ti a chu a sei wa hin hi ja chu agang theilam penin koi ta bang Google Chrome mang ho a hi lo le Google Chrome manga online shopping za chom tu lai bank account ho to jong link tampi Gmail ho link eu mo vin hi ja chu na Gmail ho chu na linga hi chi update na bol lova itiam khana na Gmail to Chrome chu na link kha ai le chun midangin na bank account ho chan ge a jong a hack thei a hi in hi ja chu agang theilam penin hi chi Chrome na za ai le Chrome browser na za kha ai le hi chi chu update bolin ti a chu tu ni a hi government in ami pi hodinga warning a hin pi a hi ti chu he theine diwa neu khat in se wa hi in tu hin Google Chrome jang ho hin I chan ge ya aza wa hi lo le Google Chrome hi I chan pha ham ti ga belewan browser hi za chom a hi in Google Chrome a hi in Safari hi in Mozilla Firefox ti ho he de hi in Microsoft Edge a hi in ban le opera ti holoi zong hi kit na hin a hin la hi chilai la a hi ga velo hen a ki ha za pen hi chilaya zong hi mu thein aumin 77.03 hi 2022 in bet no hin 2021 a ve zong le chun Chrome hi ama sapen a hong pang ding a hin 2020 a jong chu ve jong le chun hi chwa jong chu Chrome a hin Chrome hi I chan ham khat na pat na hi hung khang to a hin a ji chu Chrome is a hi le a jang jong a jangin a ban le gang ta thil ho jong hi ta jong kilot do the a hin ni ja chu mi tampi hin hi chi Chrome hi za nom ki sa ki ha za pen a hi in adang ho wang hi ga velo chun 10% jong thling zo lova hi ta chu mi azang hi hlom the a hi in ja chu agang thei penin Chrome zang hodinga hi tu chunga ikchi theine diu kha chu update bolding update na bolai le chun hi chi cyber attack nga ko na chu na safe ti a hi in ai le tu a hi neu khat Google Chrome aza dan ho hi ga velewan chi 2021 na report ho a hi in hi jong le tool ha tu kum tilen tu kuma chu lakhat bo chi na lai a hi in I chana jong ki hit nai lo a hi in 2021 na report dung ju ya cha hi le chiwa hi ga velo chun worldwide na browser market share a chu hi chi green pen ha hi le Chrome a hi in chi achung lang pe a ke ho to jing a hin browser dang ho hi tai nim su wa nim cha khat na hi a hin 10% ho jong thing zo lo wa ta chu a hin aban le hi chi Chrome ba na
aki haza deu pen hi ahile Safari in Safari hi Apple product mang ho chun het deu hin desktop hen lang laptop hen lang iPad hi jong le hi ta chu hi chawa chu Safari hin hi chawa kona chu amoin aza je wa chu hi ta hi niau khat hung sang ahin la adang ho opera ti ho ahi lo le Internet Explorer ti ho Firefox ti ho hi anoi lang pe ake ho su hi ta in hi za chu tu chunga Google Chrome ha za pen hi je chu hi chi hi hacker aumin hacker ho hin gang ta hi chi Chrome mang cha chu hack bol the hi in hi za chu Chrome te in hi chi hacker ahung hoi hacker in ithil ho ahin hack thelo na dinga chu tu chunga update akibolin agang thei pen nangin jong Chrome browser na za aile agang thei lam pen hi chi chu update nen ti ahi in anoi langa hi ga vesu kit lo hen Chrome browser kiza adan ho ahin sei now ahi in aban le mobile kizang la ahi ga be kit lo hen mobile jong hi mi atam zo pi hen Chrome browser aha za wa hi in ja chu mobile hi jong le hi che ba jong hi Chrome browser hi ahung sang pen in hi ja chu agang theilam pen in hi che ba hi update ding a hi ti chu mu a hi in che ba mobile ho a jong hi ga ve nai le Chrome hi asang pen a hi in aban le hi che ba hi ga chi kin hoi tin Chrome browser market na hi ga ve kilewan desktop a hi in mobile a hi in tablet a hi in ni chilai la azong hi desktop ma azong hi asang pen ahin la desktop ma azong hi Chrome browser hi min a ha za dan chu hi chilai a graph ho azong hi mu the hin adang ho i ga velo chan Safari ho azong hi hi tai nim su a hin ninja chu hi cho hi mi tampin jong hi ta chu cyber attack tilhen hacker ho jong hin khuti ta ai cho hi attack abol nom lo a hin a ji chu min atam za lo a hin la Google Chrome hi min a ha za je a chu hi chi hi tu chunga hi danger a hin agang theilam pe na update boloi ti ti a chu a hin het sa wa hin mi khen khanin question inei kit mai the wa hin ti chu tu le tu a hi worldwide na tilhen international van noili se na hi chi cyber attack ho a hi koi gam hi safe pen ham a hi lo le India hi ipi position na umam ti ho jong hi he no mai the wa hin cho jong chu neu cha ga sei be le hne chi ITU Global Cyber Security Index a kona hongkila do a hi in hi chwai ga be le hen ai chi la ya jong cha sei tai India rank among top 10 nation ti a jong chu mu a hin chwai ga be le chun ama sape na hi US a hi in ama ho hi a safe pen a hi win aban kit na chu ga ve su le hen UK a hi in Saudi Arabia hi in Estonia a hi aban le Korea heta chu Singapore Spain ti a hi su su a hi in anoi langa hi iga ve kit na le asom chan na top 10 na hi India apangin aban le hi chwa hi mi khen khat chun Pakistan China ho zo het no mai the o hi na ji chu phat changa hin se o hin China ga velo hen som thum le thum lang a hin la hi chi som thum le thum a hlin wa nga hi China a hi India a sang a safe zone lai a hi a ji chu China te hin Chrome browser a hi lo la Google ti ho hi aza lo hin ama ho Google tom akine yo a hi in is a chu ama hoi e ho sang safe zo a hi ti chu ga mu thei dinga het na dewa iga se wa hin a hi le Pakistan ga vele hen Pakistan chu som sagile ti lang ho a chu mu a hin som sagile ko na a hin ta chu ama ho jong hi India to te ding a chu noi lang pi ai bo ti chu he the ne dewa neu khat kain vet sa hin na hon jong na vet no mobile internet an lut no vel lang ta chu cyber security index tin hol jong leu chen na mu deu a hin aban le hi chiwa India chungchang neu cha ga sei be kit leu hen US in India te advice ahin bol na chu ipm te ai le ama hin advice ahin bol na wa asai na wa chu le India jong hin hardware a hi lo le software ho hi chi tools ho hi ki si mo han lang hi le India jong hi chi top 10 sanga jong hi hong kai to thei hi chi sanga jong
hung safe zoting a hi ti a jong chu mu a hi in tu la ya chu electronics thil ho computer helang mobile hi jong le iga vet nai le manufacture ho i vet nai le made in ti ho a khen khat chu Thailand ti ho po a hi lawai le China ti ho US ti ho a hi in India made hi chi mobile hen lang laptop hen lang computer hi jong le khuti ta umbi se lo hi ni ja chu US in tu chunga hin sei chu India ho jong hin hardware ho hi nang hon ki siamo vin lang nang ho product kona ita chu internet ho jong hi jang leo chen hi chi top 10 na kona hi top 3 top 4 lang jong nong lun theu a hi ti a jong chu amon advice an Nabol a hi in lang khana chu European Union a hi lo le US a hi in amao hin za chom hi chi cyber attack ho vendo na dinga hi group chom aphu a hi in heta chu amao hin chi cyber attack ho defense na dinga hi program chom a hi lo le department chom ane wa hi in chi UN European Union ho adinga EU ho hin GDPR ti a hi akim involve in chu General Data Protection Regulation ti a hi in aban le US ho a chu a hi le chiwa hi cloud ti a hin CLOUD cloud ti a chiwa a full form kinin ta chu ama ho hin a chombe a cyber attack ho defense na ding hi akisiam je wa chu ama hoi hung safe di se na hi ti chu iga he theine de wa in se wa in zowa iga sei peno Lithuania kiti ho loi bang chu India to te ding a chu gam neu che khat na hi ni che wa iga velo han Lithuania ti ho hi e ho sanga gam neu che khat na hi in hi jong le ama ho jong hi European Union noya a hi ja chu hi chi security ho chun hope ja chu India sanga hi ama hi anambara hlom zo hi ti chu e ho sanga changkang zo ti chu khang to zo hi ti chu nga het theine de ba in se wa hi in itiam khana nang hon jong na het be no ma a hi lo vai le koi ta bang hi chi Chrome browser update nai lo yom vai le tu ni a hi agang thei pe na ike update dan ding ho update ding dan ho jong hoi ta hung ki vet sa ai ta in hi ja chu hi chi dung zu ya chu ana be vel lang nang hon jong hi chi dung zu ya chu aba nei cha hi chi video ve zo sin agang thei pe na Chrome browser is available ike update de wa hi ti chu a China kan sei the hin tin itiam khana isei he o ma hi lo le na het be no mo o mai jong le anoya komena chu nin ki do ki the wa hi chan chu tu ni KUKI channel iga sei the le nang hon jong itiam khana cyber attack ho a hi lo le internet langa ko na information namu no violate CETR RT kiti CERT kiti na hi ichi website ho ana be ji lo chun ichi wa ko na jong hi information izat ham khat namu be de wa hi ti chu he theine de wa tu ni KUKI channel in sei the ich chan choi tan te tu ni KUKI channel be JOUSE na bon chawen pathenin pathein bo jing taw han ka ki pa